Nalugura ko kapatid, ikasan pandayanan, yung tema na po ng pinata mong gospel reading ini, tungkol yan yung kababanlo. At yung amanong kababan, yung amanong English, ausan na yung humility. At yung amanong humility, iba't siya yung amanong humus, metong amapunang gabon. Yung humus, maging mapunaya, ingulin yung danong. Kaluta mo metong ka rin patas ng kalikasan, yapin niya itang water, always seeks the lowest level. Kaya patugod yung danong, hanggat yung mirasket ang pema mababang diling lugar. Pinyapin na po ninyang migmisa ko kareng lati, sapa ang pangsaklat. Ito lamang may nakit king danong. Alun-alun na tetera, malinis siya yung ilog, mamagos siya yung ilog, at alang patugod yung ilog, pagdalapanin ang pera mababang diling lugar. At kitang mababang diling lugar, karinya magdaton at managana, ting dakala sustansya, at daralana ng danong. Pinyamin po ng Egyptians kitang minunang panahon. Tuturin din Diyos-Diyosan ng ilog na ng Nilo, Nile River. Uling ng ilog magdalayang takalang minerals, ampong fertilizer, at motang mamala, yung danong yung ilog, tamnanan na yung gabon, at managana ng tanaman, mamulaklak mamunga. Masaganang pukol, at daralanan ng danong, o nang memalang danong, masustansya yung gabon. At itayngawsan ng humus. Gabon na mapuna, apeni bataning danong. Kalupan yung danong, amagdulag yung pemamababang diling lugar. Yung grasya na ng akong ginoo, pagdulapanin, idantama ting mababang loob, mababang kaladwa, kababan king kaisipan. At king puso king kaisipan, at king kaladwa ng taong ating mababang kapilugluban, rin managana, grasya na ng akong ginoo. O ng ating kang intellectual humility, managana kay kabyasnan, ababye at bunga na ng banal na Espiritu. Ingkabyasnan niya mayayakit king libro. Ingkabyasnan manibatan niya naman king banal na Espiritu. Niya po ng ating kang intellectual humility, managana ng kabyasnan, the wisdom and the knowledge from the Holy Spirit, mamulaklak king kirang kaisipan. Pero nung isip mo, you know everything, ala na ka pa nga dapat kaabalo, misara yung isip mo, kitang kitasan na loob. Nagagirata mo, isip da, ilalim peka matalino, ilalim peka biyasa, at kinuli na niti, sa sarada yung isip da, kinggab kabyasnan, at gelingan, daring aliwang tao. It should not be that way. In taong mababalo, makabuklat sa isip, tingkabyasnan da, ringaliwang tao. We don't have a monopoly of intellectual knowledge and wisdom. Totoo na kanya ibigay kaming libro, yung computer at yung yato. Pero nakanya kabyasnan, ay ibigay katamo, yung banal na Espiritu. Nabi ni Maria, agyangalayang doctorate degree. She is called the seat of wisdom. Ing luklukan, ing kabyasnan. Inta ating mababang kapilugluban, managana king puso na ing pamamatawad. Ing kapibabatan, ing ganaka, ing kapanubayan. Our hearts will overflow with goodness. O ng ating taong kababanlo,
kareng puso tamo. Ngayon tao ating mababalo, atin niyang pusong malunusan, atin niyang pusong mapamatawad, atin niyang pusong mapanupaya, atin niyang pusong maganaka. Ito yung pusong ating mababalo. Pero yung taong ating pusong matas, atin niyang kietasan na loob. Megad, mitnuyang kietasan na loob. Kesyasa na puso, alayang lunos, bisang mamatawad, alayang ganaka, at kapunapayan, king kalupa ng tao. Podang neng kaladwatang o ilang kababando, pagdatunanin ng grasya, ing kematamang kaladwa. Kalupa ng ganun, ang magdula, ing kemamababang lugar. Pagdulapanin ng grasya, at pagdatunanin ng grasya na ng akong Ginoo. Intaw ating mababa puso, mababa kaladwa, ang buong kaisipan. Inyabi ni Maria, kitang kebabanin kayang kaladwa, meging mipnuya king grasya. My dear brothers and sisters, laban taming kababa ng Maria at ng ginutang ng Jesucristo. I Maria, yung induning Diyos. I Maria, yung rina ng banwat yato. And yet, inyang piglolo na yung Anghel Gabriel, na ng titulo, abinye ng Maria, king sarili na. At ipanako ng Ginoo, maganap sana kanako, at pangkingkingkas mo naman. The humility of Mary. She has the highest honor of our race, the greatest title of Queen of Heaven and Earth, and yet yung titulong binye na king sarili na, alipan ako ng Ginoo. And we should be that way. We should have the attitude of being servant to one another. Talasuyo na katamo ng metong at metong. Nabot ang mga manula, di kiratamong public servants, ang poring mata sa opisyal ng Santo Iglesia, ing karelang sasabihan, ing kerayong talasuyo. We are all servants to one another, and we can only serve other people if we have a great deal of humility in our hearts and minds. Ing kababanan ng ginutang ng Jesucristo, ang masasabi king Philippians 2, bistaman at tsukaya ing paka-Diyos, makanyan man napinili ing makipante ing Diyos. Bagkus linubas na ing kayang sarili, ing sadlang kamalan, may kiwangis siya karing tao. Diyos, ang may kiwangis king tao. King wanay ngaskyanan ing may pangayalipan, at king pamakiwangis na karing tao, migpakumbabayang maigit karing sabla, at meging mapamintuya ang gaking kamatayan, ang gaman king kamatayan king krus. He died a shameful death, death that is befitting of a criminal. Agad aming pakumbaba, pangabok mo yung paskul ng paraiso, at abalik na katamo, king bakuran ng lugod ng Diyos. Sinobra ni Keta sa Nalupieva, pignasanang maging kapantene at kawangis ng Diyos. She was a creature trying to be like God, only to realize after the fall that she is a human being. My dear brothers and sisters, ing kababanlo, karintaong mababalo, manabo kalo, at karintaong makasalo, milako kalo. At ing kayagkata na po ning kinatamong Ebanghelyo ngeni, yapin ing kababanlo. Maging mababatang sa naloob arapanan ng akong Ginoo. Intaong mababalo, biyasa niyang simba, biyasa niyang duko, at biyasa niyang siklod, arapanan ng akong Ginoo. Binyabin nga ng Kennedy, he who is able to stand before man should be able to kneel before God.
kababan. Nung bisa kang talakad at nung bisa kang bitalakad, arapan daring tao. Dapat biasa ka namang siklod, harapanan ng akong Ginoo. Kung toro daraguling upaya, the more we should learn how to bow before God. Kung toro daragul, ing kayamanan, ing kabyasnan, the more we should bow down before God. And that is humility. Unengali, kung toro daraguling upaya, daraguling pietasan na loob, ampoing kayabangan. Kung toro daraguling kabyasnan, daragul mo naman ing kayabangan. Kung toro daragul at darakaling kayamanan, midatas mo naman ing kiratamong kayabangan. We should learn the lesson of pale. Impong pale, potang alayang laman, makatalakad siya. Pero potang biglaman niya yung pale, mabiyasa yung duko, king kayang bigla lang. My dear friends, intang mayabang panayang makatalaka, kulang na mo may kastip na yung kayang kayabangan ng pangkiatasan. Pero yung taong mababalo, malo ng lawan ng gabon, uli nga gagalakanan, iba't tamang king gabon. My dear friends, yung kayagkatanan ng gospel, humility. Let us be humble towards one another. Let us be humble, karimpeng ari tao, ikampeng anak, imelalabanan ni mamu, pangulisakan, pangatkasan, potang utos na ka, maminto kang masalese, o itay kababan. Intawang matasalog, ayutos. Pero intawang mababalo, may ngariking palis, is always at the service of the family. Potang utos na yung imana, masayaking lubna, mamintuyan. You should be humble before your husband and wife. It's not a matter of saying, ako yung lalaki, ako yung babae. Ali, you should be humble towards one another. E mo sabihan makawali ka, o kaya ikay matuwa. Ali, e pisasabihan nung niling matuwa. E pisasabihan nung nino yung mas mayupaya. Nung nino mas matas pegaralan. E pisasabihan nung niling nagkamali. Dapat tanggap yang mali. O hindi pa yung masanding quality na ng humility. Biyasa yung tanggap mali. At biyasa yung mamatawad, karetang may kamali.